Журналист профессия яланах шыравра булма, шене білу пухма кистейд. Регионды журналистен осталық шайне үстерестілі арти регион пірлі жубайда жызем пирин республикана да жетіреш. Пахата оста специалистсем узылы сеню канаш паджеш, вереню тапхрынче масыл информация хадрызен жетір жаганзем, тірлі эш пұрнышларыш пілу пухрыш. Самахан вайхываджи вежемзер, самах паси племе, хабартландарма, шавығыдрақ чуна амантмада булать. Журналистсем шабахта, самах вайхываджбе вырынлы узугурнынчен, кураган, итлеген, вулаган, ку евал хабара еплерек ежынны келетте, палырдашы осталық классне ергелегензем. Шак вартналық сене учсабаджиште вереню тапхырынче. Шагымбек мастер-классым иртернен жеченный бекте пиде узылы. Ибергунда малала шене мелденбе ешлеме вренет бір. Малалада шанат пар Шагымбек мастер-классым пирин холара иртересе. Пухынны журналистсем вереню тапхырне аза юльненех кашни узылы саманда ширзахума васкарыш. Кунда пухны білеве кашнех малашнеги ішре узугурма пулдары. Анна Ковтунова арти регион шкулды вереню проект жезен ердюжи, теория тілішінчен жешмар пухны білеве ширплетме шиінжех терлі ішпушта хушры. Журналистсем ушканзыне ойрылза, терлі саманда жешкерзе пырхыбара терлі еннен чудатса ваджеш. Керек міне сюжет рада палах шин булмала, шин теп пырында булмала. Шинын историян пурны жехеле де спадинде, унын пужырғаныве. Унашка болса, может па, бір халыға кысқандарма бұлдараппыр. Кураганада үйлертпен бұлдараппыр неге, хамыр канала тебір шаяқ бартма бұлдараппыр. Чила ищул хайзень профессине камыллаган журналистсем жешмар, шамрықсем те осталық лашинже хастар бүлжеш. Сюжет темене палырдасы, вырынлысын тубасы, калажыва тәріс ергелесі, үйдузень хуравне тубасы. Шак самансем шыбақта шамрықсем жын узыллы бүлжеш. Ко мероприятие пиде интерес лиманжын. Эпидину мая баласем хамавали кунда палартрам, шине пилю пухрам. Ко пиде кирлі пилю манжын. Менжін дезене бехамда журналист пулашын. Арти школ ергелене вреневень паремыш тапхыры вишленже. Чигез уюхри осталых лащи зенеде, журналистсем туллы камова щидесе шандарджеш.